Halo sahabat mancing mania, ini kami lagi berada di lokasi. Nah, ini jambu darurat kami guys. Persiapan untuk mancing mania hari ini guys. Masih di lokasi yang sama. Saksikan terus strike yang kami sajikan. Semuanya. Terima kasih kalau Bulut guys. Ayo kan. Dapat guys. Oh, belum. Dah. Ikut. Tiga. Mantap guys. Hati-hati guys. Itu babon tuh guys. gabus ni. Hah? Gabus. Gabus. Kalau gabus ni bawa kencing. Belum. Kencing lagi. Kamu masih ada nih? Oh. Nonyo. Gimana pasan? Amtau. Ya gabus. Oh, ada 3 guys. Tahu nak kau? Tahu nak kau? Ang betul ada. Betul. Hah? Oh. Dia cuma banyak. Halo guys, salam mancing mania guys. Ini lagi di spot mancing guys. Di lampunya guys, ditarik-tarik nih guys. Siap. Wih apa? Nah, baru strike nih guys. Ya, strike nih guys. Kakak. Banyak Boleh. Kakak. Ya, itu guys. Pilihan. Hai. Ano? Ni guys. Oke guys, cakap ngadok lah. Cakap ngadok ni ya. Nak beli dah? Nak beli. Ini guys, nah ni guys. Nah. Ya. Oh, lampu merah guys. Lampu merah guys. Ya ada. Ini dia. Nah, banyak guys. Sudah guys. Baik dong. Pak. Nah, aku ni. Nah, apa ya? Lagi ni. Kita pergi guys. Yuk. Nah, sangkut di sini guys. Kamu cucuknya guys. Nah, babon guys.
Babon guys, babon. Oh. Ini. Oh, ini guys. Dapat nih ikannya. Baik guys. Nah, apa nih? Mantap guys. Mantap. Jaga. Udah ini. Oke. Baik guys. Cepat ya. Buang aja. Nah guys, dapat 2 guys. Mantap guys. Tuh. Dapat guys. Bajak. Oh, kayaknya bajak kayak gitu. Babon guys. Dua biji guys. Satu biji ya. Dua bijinya bila. Oke guys, mbak guys. Oke, 2 biji lang guys. Jangan lu cok. Oke guys. Ay, babon lagi. Babon guys. Babon. Oh guys, mancingannya mantap guys. Benar perjuangan. Peace.